Hello muntina namite ho josi limna kahin nei kiron chule tuni kho olha ni simsom nilani sangni le som nilenga din jong thusu chum ho phon do na nei ki taw hiti Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in tuni kho ti su December ni simsom nilani tingle ti munjang khwa to mun ki phinna bowling in thupu na bowling hi Heji to mun ki phin hi Meilhei IDPS ho resettlement to kisaya buffer zone ahin pal ke over atha be akina ki buina su sa ki ding dei loji a hi kiti tu su ahin bolna ITLF in Meilhon aphat sile buffer zone ahin pal kal kai jingovin mi chou to kilhonin chenlu te ding agu jingove kiti tu lai Christian te dinga Christmas light ta ahi to kilhona buina le deilo thilso imacha umlo na ding chule kiven na ding le Christmas phata akiman theina dinga apo thei thilpha buffer zone hoa ki kham a hi tin ITLF thu so chun asei kidi ki phinna hi tu ni khu December ni simsom ni jingka nidan som lakhana munjanga ki panding a hin ki phinna bidoi pending chu buffer zone jana nei ding koimachan palgal kai lo ding a koi zo si bitna ding le achamna umna ding a hi keti Evangelical Churches Association houbung mi koimacha GMFDI tuibong muna gachi taloding in ECA Executive Director Gin Khosem Singh Sonin hetsah na anei na hi Ji Singh Sonin hetsah na anei na chun GMFDI ex khomun nom tuibonga ki khom ho ta san ki hil na le ki pui hoi dan hi ECA houbung ta san ki hil na le houbung ki vai pu na le chidan to ki tu pui atia hi ECA Executive Committee in achisa December ni simnga ke ho khom na aneyovin ECA china lungpi le ta san ki helna to ki tulo a hi ki ti a het nunga chi te te omle ECA worker pension lo houbung upa pension le pension lo houbung mi committee za chumchuma member houbung member amho chengchung thu hi houbung in asei dinga hi ati action la angai za hi le kilading a hi tai tin jong asein houbung mi te chingthei te in ta sa le lagaw lama asulam vai thei hoa kunin kichi thei che dingin hetsah na jong anei houbung lam kai hon jong hiji thua hi pan an la chi uwa houbung mi ten lam di azor uwa lagawa alam vai lo na ding uwa hata pan la chi dingin tipna anei na hi RSS Chief Mohan Bawwadin Manipula namni ki buina hi simphat na dinga phalu dinga hi tin Choldonia Kolkata RSS Centenary manna anasei na hi ki buina nei namte ni ki ka ki thim to lo na hi simphat na ding phalu dinga hi hizong le chamna wang hum te dinga hi tin ama ki nem na thu anasei Manipur buina hi law and order to ki se a hin ola hung nim su jing a hitan kum khat sunga buina hung ki chai tan ti tin bhagwadin asei mihim lungel khat ki khel sa ding ki ti hi na to thu pi khara hin phat sot lu dinga hi buina su hlap na dinga buina nei namte ni to khom sa ke ho sa ngai a hi ati namte ni to khoma ke ho sa ding ki ti hi bol thei ding a hi aji chu amho jong heji ding chu lungel anei wa hi tin bhagwatin manipur ahunga ama thil mudan anasei kin gona pang mi khadin RSS in ipizia BJP lubo ho akinei pilo hamti thudo ananei na achun Bhagwadin RSS hi iti laya BJP to kinei lo hi inla Prime Minister Modi le Amit Shah to wang kigui Inla Prime Minister Modi le Amit Shah to wang kigui job na hoita umahi tin jong asei na hi Amit Shah le Modi hi RSS to kigui job na neya ki he ahin phat masalaya Modi hi RSS dinga pan anala RSS thu langsam mi khat an hi ati RSS le BJP lubo ho ki ka thu chum ki sei ho hi mo ta san lo dinga hi aji chu RSS ki loi khom na hin ama to ki thu le ato khom pi ho mi mu dinga asial lo hi ati Meitele kukizo IDPS ho ain chiwa kinungle nom a hitawin ipizia buina muna anapong khalo phabem hon IDP ho kinungle ding phallowa ki buina su sau be ding aguru hamtin singjame MLA khemchanin asei na hi Choldonia infara kin gun khara a holim na chun khemchanin okhulanga kukizo IDPS ho anaki mupi na thu jong asein Meite IDPS ho to akheu na thu jong anasei Khemchanin asei na achun Manipula
nam chum chum som thum lagup lang hiuwin hechizo si chen khom theina ding lungyal nei dinga hi ati nam chum chum sunga achinga thimle mi numi pate hon khangtha ho hi lampidia apui hoya chamle lungmona manipur simna dinga pan ala diwin nge na anei lamlai MLA ibom cha jong kingun khara an holim na chun manipur boina to kiseya sarkar dem dinga jing political party jong aumo viatin hejisa nga chu kithu khoma ki boina namte ni ki ka chamna ding ngai tu ding a hi ati ibom cha na seina chun nam kha chu bol khil nei le mi phalowa sei sanga nam sunga bol khil nei chu koi pen ham ti hol do ding zo a hi tin jong ana seina hi Manipula chamna dinga center sarkar panla na chunga mi pi honjong a ki thu pi dewin nge na anei Committee on Protection and Preservation of the Historical Rights of Kobru and Thangjing Hill Range CPP-KT Manipur Governor Ajay Kumar Bhala Koma Meitei ho Thangjing Mul akal theina dingova boarding alom appoint mo ho a boarding in nge na aneyovena hi Hechia Governor nge na ki bol thu hi CPP-KT Secretary Y Siam Kumanin Choldonia Moiranga Thangjing Hill Preservation di ki manakin guna anaseya hi Siam Kumanin aseina chun achisa sangnile somnial likuma Manipur Governor in Meitei ho Thangjing Mola security zauna tauna mangdinga chi theidi wahi anati wanga hejichu tu chana anhei theilo hitai tin asei tu nai cha jong CPP KT in Manipur Governor hinga memorandum anaki pilut kidin Meitei ho Thangjing Mol akal theina dingova sarkara kun bolding alom ho a boldiwa nge na anaki ne hi Chule Thangjing Mol chunga cross ki phut jong la do dinga anaki se a hi ati iam tia Manipur sarkarin PKT ho nge na dona akoilowa a hi le ki phinna hung ki bol mei the a hi tin jong asai kidin Thangjing Mol hi ku ki hon thangting tia khielding ago jingwa hi jong ati Siam Khumanin asai bena chun achisa August ni simsom nirli sangni le somlelia Manipur Governor lin older kha anabola Thangjing chu Thangting subdivision TD block Chorachanpur anakitin September ni simkwa gazetted notification jong anasuzia kiphinna nasata anomahi tin jong asai Kuki hon Thangjing Mul hi Thangtinga khielding anei nawa sarkarin atoson hi wangsidumta ahi ati hethei khachu Meitei hon sajibu cheiraw kiti ama hodinga kumtha phatle Thangjing Mula hi tauna mangdinga anakal jiwa hi Ministry of Home Affairs Noya Secretary Border Management Rajendra Kumarin Achisa December ni simsom ni chun Tengnopal District More Hupiville na aganiin India le Myanmar border velhana aneile security lampanga na to ki boldan headchit na aganei na hi Border Management Secretary Pan India le Myanmar border velhana aganei chu fencing ki boldan infrastructure project hole Letua hijigam kia security din mun ho velha hunga hitin infra senior officer khatsun asai Vilna aganei na achun Kumarin frontline border ho on ground inspection abolin hechina dinga ki koi surveillance le sepelam kai ho to ke ho na jong anei na hi Assam Rifle Local Administration le Security Agency dangdang ho panin high level review meeting khat abolovin hijia chun MHA Border Management Officer Pan Border to kinai mun hoa patrolling khosa bedding real time intelligence ho a hiding bunga koiding apoi modan asin tu lai vanoi khanto machal to kilona modern technology ho gop khomding drone ho mancha chule sensor system ho koilo angai kho danjong ata langkidi national integrity kiti hi central government in agyal kho pen la khada hin cross border train ho jong hat avet tup ngai hi ati agency zo sinjong a hi theilam dolova hata pan ala diwin tepna anein koi hile dan kala chon aumle mading a hi theisena hejigam kei sunga chamlalung mun umsa ding a hi ati geldo theikha chu Manipur Governor Ajay Kumar Bhala injong tu masangjep chun India Myanmar border fencing ki bol velha na ananei na hi Raj Bhavana Governor Bhala lamkaina ki bol meeting a chun kilometer jathumle somko lagi na ki bol Indo Myanmar border fencing machal da na sein Senior Border Road Organization BRO officer hopannan Additional Director General Border Roads East Chule
Commandant 25 Border Road Task Force BRTF on Border Fencing ki bo machardan Governor pa hinga asayuvin hiji sebo hilova na tole project dang ki bol hozong asayuvin hi tua na to bang khai akin theilama chaithing ding adeisa danu asayuvin security le communication lampang simphan ding jong Governor pa hinga analhuruvi na to ki bol ho amachal chungcha nga Governor pan ki pa thu asein ki thu pinale awada pa iza kaizong hin ki bolding chule BRO ho deisa dan le na to ki bol ho chungcha nga athu seo ki gel ho ding hi tin anasei meeting a chun chief secretary Punet Kumar Gua Director General of Police Rajiv Singh Additional Chief Secretary Commissioner le BRO chule Assam Rifle kun senior officer ho chule Border District kun Deputy Commissioner Honjong panalawi na hi Tu kumjun hachun Manipur Governor le Union Home Secretary Govind Mohanin India le Myanmar Border Fencing le gamkei sunga law and order chungchangin meeting khat anabol hanin hi heji border fencing na to hi Border Road Task Force BRTF on Project Sewak Noya abolwa hin amo hin Nagaland le Manipur lamlin hojong abui piwa hi BRTF hi BRO Noya unit khat zonga hi Campaign for Just and Fair Delimitation JFD Convener Jitendra Ningomba in Manipura Census La Masanga National Register of Citizens NRC ahilo le akiba pikhat ahi koilowa ahile census chu kepamthei loading ahi ati Infar nongdam bazala mi pikho khom na khada anaholim na chun Jitendra in Manipura boina hi danto ki tulwa Manipur hungdun hoje ahi atin Hichithu hi mi pi honjong aheru hitayati Census la ding hi dan di lowa hunglun ho holdon ding a hin dan to ke to a ke tup ta census bol ngai a hi ati India dan dung zuya galja boina umna mun hole mihim sim thu hilo boina umna ho a census kila theilo hin tu pera Manipur gamsung boina hi ati India mi ki chinta ho he do na dinga NRC koiding hi poimo hin sangkha jaku somala khajawa India hungchang lut hi India mia simdinga thinglo a hiwi ati mi pi ho deidan to ki to lowa census achil ha hi le mi pi ho aku nasata ki tingding a hi ati achi sani khochun security force on Kangpopi district Elsimor Jangnum pharle SB ngaimun hiruensa ekal somli le nia ki bol kani le awat siwina hi amuna chun lobu somni chi packet somlanga fertilizer kg nga herbicide liter nga le kani mu kg nga jong main anhal hauwi heche operation ho hi government in gamsunga khamna thei ki tu na ho su beiding togo anei dung zuwa ki bola hin mabana jong ki chi jom pi jing na lighting a hi tin authority hon asayuwi achi sa December ni sim som luguma ki pa December ni sim som ni songchun sepe hon okol district mun chum chuma kun ekal jangale somala kuwa ki bol kani le anawat siwin hi hechi operation chu Litan police station hop sung Zawlin lamlai chingphei songphal le mulamahin chule somdar police station hop sung tora champhung teinem phali le changta hiwi okol district sung operation abol na wachun authority hon lobu somgi le ni le kani le bol na dinga ki mangcha thiltam pi jong main anhal hawi hejito ke sein authority hon FIR thum azilu rovin anti popi drive wang hi gamsung muntina ki chi pi jingding a hi tin asayuwi operation dang khachun authority hon Tingnopol district naka check post khada sangayum from part 1 Mairel Khunakun MD Habib kumsom ni legit kiti khamna thia ki ve khat amando vinahi ama pa chun eco van khat ahin tol hin ama akun chun brown sugar gram zani le somnani election card pan card mobile phone khat le sawan bomb kyu somlege jong amuda ovi alangkhara hechini khuma ma chun Manipur police on kakching police station hop sung pallen le konvela hey cruzam Rabi Chandra Singh kumsom thumle li le hey cruzam Ramananda Singh kumsom ni langa ki ti mi ni amando kirovinahi amania kunchun zuliter zalile 4-wheeler khajong anamando kirovi Manipur police in Chordo nia chun Infar International Airport a kumsom la kuthinglo pasal nia kun ganja 6.7 kg anamano vinahi ganja ki mando chu police on airport a angai na bonga
milam ho khulchil na anei na wa anamu do wa hi police in amat pasar kumsom lagi thinglo laite ni chu pungka som ni li sunga juvenile justice board a coding a hi kheti Manipur Police ole security force on achi seni khochun kakjing district le Infaris a kun phaijam thingnoi kedar ni amando venahi Infaris district Porompat police station homsung Mahabali kabui khula kun 1000 prior ranjan meite 21 years ki tip pripak G55 active cadre khat amando vin ama pa hi mi pite koma sumdiman bol chule thingnoya pansa dinga khangdong ho recruit bol hi atiuvi ama kun sun mobile phone khajong amudovin achen in hi Infaris district angtha Meilhei kaya hi ageti December nisim somlako sangni le somni lngani khojong chun security force ole Manipur police hon kakjing police station hopsung kakjing lamkhai area akunin thokchom momocha meite allies lamngak pa 20 years kiti KCP MFLA active cadre khat amando kiruvi mapa hi Infaris district Nongada awang le kaya chenga hi akiti security force on December nisim somni jongchun Infaris district Thobaldam police station hopsung Monglam bisa kunin bom phabem amudo ovi akemando bom hochu improvised explosive device IED kg ku 12 bul chang thumle meichang MTK somna thumjong amudo thawin hi Japan gama hungkun officer phabin Manipur ahung vilovin mun kilem lai hoa na to khom ding dan le na to na ding job le training ball ding dan ana sei khom vina hi am ho chu Japan Kagawa prefectural assembly kuna hunga hiuvi Manipur chief secretary to akimuto vin skill labor employment le entrepreneurship ki khel na ding thu ana sei khom vi additional chief secretary for trade commerce and industries makainan Manipur government langa kun senior officer chum ho to ul secretary rumna Babu para meeting zong anneu venahi akheuna wachun itilam dola Manipur government to Kagawa in institution hoa mi pi te phat somna dinga na ato khomjam jing theya khanto machal na ahin pu lu ding ham ti thu ho zong asei khom fi Japan le Manipur ki kui job na ahoi jing theina ding zong hi akheuna wa athu pi loi khada hi Chubana Kagawa langa kun Kagawa prefecture pi ding le social le economic din mun ho suha sa ding ti ho chong ana sei khomovin Manipula agriculture forestry construction manufacturing wholesale and retail trade hotel and food services social welfare adia nursing worker appointment dan ho chong ana sei khomovin Japanese langa kunin Manipur to na to khom ding athanup dan ho chong aseuvi Heche ki hona wachun phatsot pi gamten gi ka na to khom ding dan de mahwa ahung lol hena chule amachal ding dan hatan anasei khomwina hi Board of Secondary Education Manipur bose min khove ti chu kumsani le somne guma textbook ho watermark panglo paper choding ti togon anei to kelona hechi boi pi ding in thupun anein dan kala ki same textbook ho su mang ding na to pa ding in asei na hi in pha thei khat chu achi sa December nisim somla thum ni khochun bosem administration committee hon meeting a bolovin hicha chun sani le somni lenga academic textbook ho print bolding dan anasei khomovi meeting a chun bosem secretary pan ama sape na dinga textbook ho print ball na ding watermark panglo paper metric ton zakhala som gup dobang cho ding alungyal ngai dan asein heji chung cha nga phat chom khat set a keu chai nungun bosem secretary pa ngai dan dung zuya watermark panglo paper metric ton zakhala som gup cho ding ki phat sa na anei wina hi awa chengsi ti chu metric ton zani le som ko agi paper hi watermark pangding a hi atiwi hichena dingin Tender committee ho November nisim somni le December nisim thumni khochun meeting kha na bolovin hiji to gun hin boi pi dingin tender committee ngansi na apiovina hi hejini khote nia ake hona wachun textbook print bol na dinga ki choding paper hi 70 GSM DC chule HSRC examination answer paper ding hi 80 GSM DC heading in jong anake phat sawi hijito ki seya propose ki bol ho administrative committee in phat sa na anei na hi alangkhana bosim text paper ho NCERT textbook tabanga quality hoisa ding in All Manipur Private School Welfare Association hon Governor Ajay Kumar Bala hinga memorandum khat jong anapi lu ro hi
Joldo nizana chun churachan pula ling anaki hodetin ake sei nahi. Center for Seismology ho thuso dungzuya ling ki hot chu 2.9 magnitude hi atiovin. Zaniden 7:30 vel hi aketi. Achi sa December ni simsom lakwa jongchu. Okhul district magnitude 2.9 ahara ling anaki hodahi. Okhula chu ilha lang ni den 258 vel hidingen ake sei. Achi sa December ni simsom ni sang ni lesom ni langani huchun. Lemhong Area Chief Organization, Lemhong Area Protection Committee chule, Lemhong Area Churches Leaders Prayer Fellowship ho lamkai nain, Lemhong Area in, Anaki bol khalo, Lemhong hangsunga houbung ho tichu, Churches in, Joint Advent Christmas chu Speaker Pastor Paugulin chilo, MTH TBAI hinan, Lopi ten thanom ten anaki mangta nahi. Hijikin chu achisa kumniwa lebonga aniki mangtalo Christmas hi. Meitei galzia lungmunga ki mangkhatalo ahizia. Thangin pakai pin galdon na aniki mangkho mahitin thusu ki mutsun asay nahi. Tu ni khwa dinga thusu LAHKHOM chum pundo na in native hi chan chu hitanti.